Hey YouTube, perdong, asa lang bumi na naman. Kamera boy, hypocrite. Ada dia ni day 3 challenge ni day 3 30 days na video pangal. Okay, hypocrite. Karena yang saya bilang hypocrite nama aku. Majority people will not understand about hypocrite. Okay, karena सब bisa nama hypocrite nama aku. Ambil ni sih kenapa? Jadi many YouTubers, okay, saya geran cuma bumpai angga point of kalamda. Ambil kan cukup point of kalamda lagi. Bisnis one sided ni kita bumpai and like rengi ko rengu bayi saya kan ambil kan apa. But bini subscribers, bini followers ani videos open ani, but saya ni bagian video bana dan bini video ni gaya okay ani comment kalau pengen like you're over smart or something like that. So bisa kena hypocrite ni. Ada saya saya kau ni geran semua. That people are all hypocrite. So bisa mesti sekarang video nunani saya orang macam aku. So yeah, peace out. Love you all and be happy all the time. Love you all.